Evo, drago nam je da mi, umjetnici iz Bosne i Hercegovine, imamo priliku da svoja umjetnička djela izlažemo u galeriji Ekonomskog fakulteta ovdje u Ljubljani. Zadovoljni smo i zahvalni gospi Slavici koja nam napravi termin i na neki način pravimo tu vezu kulturne saradnje između Republike Slovenije i naše domovine Bosne i Hercegovine. Ovdje na ovoj izložba je specifična u koncepciji Slavice Zrakić. Ona je željela da pokaže još jedan vid našeg umjetničkog izražavanja, tako da će napraviti umjetničku koncepciju da po jedan slikarski ciklus se predstavi otac i sin. Ja sam likovni umjetnik u Bosni i Hercegovini, član strukovnih udruženja Bosne i Hercegovine u umjetnosti, a Hazar je student Likovne akademije u Banja Luci. Tako da, evo, imamo priliku da Hazar izlaže svoj grafički ciklus Okna ili prozori, kako se to kaže na bosanskom jeziku, a ja izlažem nekoliko svojih radova na temu krajina. Dosta sam se bavio opće bosanskim temama u svojom simboličnom i apstraktnom slikarstvu, a sada to dolazi iz godinama da sam se locirao i da pokušavam da kreiram svoja umjetnička djela na podlozi duha krajine, ambijenta sjeverozapadne Bosne u kojem sam rođen i u kojem živim. Ja sam Hazar Emrić, sin Seada. Zajedno imamo izložbu samostalno ovdje što je Slavica nama dogovorila da zajedno konceptualno predstavimo oca i sina i teme su veoma slične jer Sead prikazuje prizore krajine, a kod mene su isto pejzaži, samo druga tehnika grafika ili štampa i gdje su isto prikazani neki stilizovani pejzaži prirode i strukturom prikazani neke stvari koje se nalaze većinom oko prozora i nešto slično tome. Što se tiče meni je ovdje trenutno druga samostalna izložba. Prošle godine mi je isto Slavica ustupila mjesto u malom salonu, tako da veoma mi je drago što sam dobio priliku da izlažem ne samo u dobroj instituciji, nego i u dobroj državi, u dobrom mjestu da se prikažu radovi koji su meni na neki način značajni.